bahamagaye bagarutse nyadu ahora sabisa cyo baje nakakuye ko bagarutse ahubwo nyadu ahora sabisa cyo baje tumeungana Yuri yatang Igeze family building ni amaserti takira Sibatu Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turi ku ruyu muyingamo wo kuwa gatatu ni kwigenekerezo rya 10 Kigarama 2025 tugiye kwerekeza mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo turebe uburyo hari gubaho evacuation militaire aho Fdnb iri kugenda isoka muri Uvira mu buryo bwo kujijisha bitewe nuko hari bamwe bamaze kugotwa umutamaraza kutubwira ukuntu benshi bakomeje kugenda basoka bihinduranyije turebe uko bihagaze turaza kandi kure buryo mama 23 nayo harandi mageri yayo yamenyekanye yakoresheje yinjira mu gisagara cya Uvira hagati aho leta zunze ubumwe za Amerika zo zahagurutse ndetse na CG aho rero bari kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo babuze mama 23 gukomeza gutera imbere ese generali Sultani Makenga aremera ivyo yasabwa subiza ingabo ze inyuma ese biraza kugenda gute nimuze turebe iri kubera Kiriba Musenga turebe iri kugenda biba ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'umutama uri kubikurikiranira hafi agiye kutubwira uko bihagaze bwana Safari wiriwe neza Mwiriwe yego bwana Safari wambwiye uti ari kubaho evacuation militaire mu buryo budasanzwe cyasa batabyumva n'uburyo ingabo zisoka mu gace zikoresheje amayera ariko mu buryo bwo guhunga cyangwa se nyuma yuko zitsinzwe bihagaze gute kugeza ubu Nibicika cyane biranakomeye cyane ndetse bigaragara yuko irihuro rya Fardc ritaba riri mu kangaratete gakomeye yego mu gihe bakomeje kwirundira muri Kareni ni mu ntara ya Tanganyika ihana imbibi n'iyi ntara ya n'iteritwari ya Uvira yego bari ubundi barahunga gute biri kugenda gute bari gukora imirongo bari kugenda birukanka mu buryo bwa disordre tubwira uburyo ki biri kugenda bikorwamo mu bigaragara bikomeje kugenda bigaragara yuko benshi haba abasirikare b'u Burundi ndetse n'irihuriro rya Fardc bari kugenda bahunga nk'uko abaturage bagenda bahunga babandi baba bafite ubwoba ibyo nito yego bari kugenda umusururu ni bwa buryo bwo kugenda nyine batondekanye ku murongo yego ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko byaba ari nk'ibitwenge ku bantu bose ndetse yego abari bakomeje kugenda batangaza yuko umujyi wa Uvira utagomba gufatwa abahuye n'urwikwago rukomeye cyane yego ubu tuvugana ingabo z'Uburundi ziri guhunga nk'uko abaturage bari kugenda bahunga bamwe babana bagagisaha n'isaha intambara yaba kubera yuko igisirikare cy'ihuriro rya Fardc cyakwenda kwikubita imyuzurugutanya bigatera umujyi wa Uvira
Yego, ariko hagati aho bwana Safari, mbere ko uri bukomeze utubwira hano harandi makuru mashya agenda gira ngo unyemere tubanze tuyabwira abadukurikiye, kuko na makuru areba ibihugu byose, u Burundi, u Rwanda ndetse na leta y'intwaro rusange ya Kongo. Ubwo duhite tugaruka noneho n'ubundi ukomeza ugenda udusangiza kubiri kugenda biba. Yego, na makuru aje aho u Rwanda ruri gushinja Fardc na Fdnb kurenga ku masezerano y'amahoro mu gihe rwongeye gusabwa gucyura ingabo. Akaba ari amakuru mashya kubiye mu itangazo risohotse. Leta y'u Rwanda itangaje ko idashobora kubazwa ihonyorwa ry'agahenge ibitero n'imirwano bikomeje kugenda bigaragara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye kandi ikaze nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Umutekano wahungabanye ndetse kugeza ubu biravugwa ko abazarendo bakomeje kwinjira mu mujyi. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda imaze gusohora kuri uyu wa gatatu, iri gushinja Fardc kuba imaze amezi iri gutegura ibitero byatangijwe muri iki cyumweru gishize, ndetse n'amahanga atabasabye rero ko ibi bizahagarara. Frdc yo irabihakana, iravuga ko yagabweho ibitero bishya n'ingabo z'u Rwanda RDF zifatanyije na M23. Leta ya Kongo yakomeje guhakana ivuga ko nta gahunda y'ubutegetsi iri huriro rifitanye rikorana na FDLR, inaburira abasirikare bayo kuzabirengaho zahanwa. U Rwanda rwashinje Frdc kugaba ibitero by'indege z'intambara n'indege nto zitajyamo abapilote za drones mu zaro bituwe n'abasivili biri hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ivuga ko Fardc AFC yavuze ko bizabaye ngombwa ko ihangana nabyo. Leta y'u Rwanda iragira iti, leta ya Kongo yatangaje ku mugaragaro ko itazakurikiza agahenge akariko kose, kandi kwirimo kurwana ngo yisubize ibice byigaruriwe na AFC no mu gihe gahunda y'amahoro yatangiraga. U Rwanda ruravuga ko ibi byose rwari rwabimenyesheje amahanga ko leta ya Kongo ishaka igisubizo cya gisirikare, nubwo nayo ifite uburyo bwo kubyigenzurura. Kigali iratangaza ibinyuma yuko kuwa kabiri ibihugu bikomeye birimo Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubwongereza byose itangazo bihuriyeho bamagana igitero gishya cya AFC ifashijwe n'u Rwanda mu nkengero za Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'u Burundi, giteje ibyago bikomeye mu mutekano muri aka karere nk'uko bigaragara muri iri tangazo. Kigali yatangaje ibinyuma yuko kuwa kabiri ibihugu rero bizari bivuze ko bigomba kuba bizasaba ko bigomba guhagarara. Ibyo bihugu byahise bisaba M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF guhagarika ibitera ako kanya mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Byanasabye RDF gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo bijyanye n'umwanzuro nomero 2773 w'akanama k'umutekano ka Loni, na M23 ikubahiriza ibyo yiyemeje mu itangazo ry'amahame agenga amasezerano y'amahoro yasinyiwe Doha ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025. U Rwanda rurahakana ko rwohereje ingabo muri Kongo, rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Mu itangazo ryayo, leta y'u Rwanda iravuga ko kuba Kinshasa yarananiwe kurandura FDLR nk'uko biri mu masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bikomeje gutinza irangizwa ry'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ari nayo ntego nyamukuru y'amasezerano ya Washington nk'uko rero bigaragara muri itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Aya masezerano yemejwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Kongo Washington kuwa kane ushize hagarariwe na Perezida Donald Trump. U Rwanda rwo ruragira ruti, ubu biragaragara ko leta ya Kongo itigeze na rimwe yiyemeza amahoro, nubwo Perezida Kisekedi yitabiriye umuhango wo ku itariki ya 4 Ukuboza nkaho yahatiwe gusinya amasezerano. Tubibutse ko FDLR ni umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Kongo, urimo bamwe bashinjwa kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Amasezerano y'amahoro ya Washington yo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa Kamena ntaho ateganya ko hari ingingo runaka uruhande rumwe rugomba kubanza kubahiriza kugira ngo urundi narwo rugire icyo rukora, ahubwo avuga ko impande zombi zigomba kuyubahiriza byako kanya. Leta y'u Rwanda iravuga ko
ibisasu byatewe mu cyumweru gishize mu mujyi wa Kamanyora bivuye Burundi bizatumye abanyekongo barenga 1000 bahungira mu Bugarama mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda aho bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Muri iki cyumweru leta y'u Burundi nayo yashinje u Rwanda kurasa ibisasu muri Kivu y'Amajyepfo bivuye mu Bugarama mu karere ka Rusizi. Burundi bufite uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo aho bwumvikanye na Gitega na Kinshasa bohereje ingabo zabo zibarirwa mu bihumbi birenga 20 gufasha Fardc. Mu itangazo leta y'u Rwanda iravuga ko Burundi bwarunze abasirikare hafi ya Kivu y'Amajyepfo babarirwa mu bihumbi 20 barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. U Rwanda ruravuga ko uku kurenga ku gahenge ku bushake ku ruhande rwa leta ya Kongo byanateje inkeke ku mutekano w'umupaka warwo mu burengerazuba. Arwongera ko nubwo rero ishyirwa mu ngiro ryuzuye ry'amasezerano Washington byihutirwa cyane binihutirwa cyane ari imigereka isigaye y'amasezerano y'Doha hagati ya leta ya Kongo ndetse na AFC nk'uko rero bigaragara. Iragira iti iyi niyo nzira iboneye cyane mu gukurikizaho mu kugera ku mahoro umutekano n'uburumbuke mu karere k'ibiyaga bigari. Mu cyumweru giheze Professor Jason Stems umusasanguzi wo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yari radio mpuzamahanga BBC ko bishobora kugorana ku Rwanda na Kongo bizashyira mu ngiro amasezerano y'amahoro ya Washington kuko abangikanye ni na gahunda igamije kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kongo ndetse na Kinshasa. Yagize ati kimwe mu bibazo ibyo biteje nuko buri kintu cyose gishobora kugenda neza nkuko biteganywa muri amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, nuko M23 yo ikaba ishobora gukomeza kwanga gushyira intwaro hasi, nuko u Rwanda mu by'ukuri rukaba rushobora gukomeza kuyifasha mu bundi buryo rukabihakana gusa no kubihakana none ibyo. Kuva rero mu ntango z'uyu mwaka nibwo imirwano yakomeye, bamwe rero barabivuga mu buryo budasanzwe, ariko u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi ko nta ruhare rufite muri izi ndwano. Mutama rero ngayo nguko ni amakuru yihutirwaga, ndagira ngo rero tudatinze nawe uhita utubwira noneho mu buryo burambuye ku mupaka Kavimvira bimeze gute, abarundi bari guhunga mu buhe buryo? Ni ikintu gikomeye cyane, ndetse maginga ya uramutse ubaye uri muri ibi bice byakugora cyane kwiyumvisha ibi bintu. Kubera iki? Kuko bikomeje kugenda bigaragara ko ari uguhunga kibuno nta makuru. Yego. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, yego, tugendeye ku by'uko wari ubandanyeho, yego, yakomeje ashinja u Rwanda ndetse ayishyiraho ibirego bikomeye, yego, byo gufasha ndetse bikomeye cyane bitari ibintu byoroheje umutwe wa AFC M23, yego, avuga ko u Rwanda rushaka kwifatira akarere kandi rwasinye amasezerano y'amahoro. Yego. Ni mu gihe ibyo byose biri kuba, abarundi bavuga ko mbere y'uko amasezerano asinywa n'u Rwanda, yego, ngo u Rwanda rwohereje amakamyo y'abasirikare muri Kongo banyura mu kirwa cya Ijwi. Sinzi nimba ikirwa cya Ijwi waba ukizi? Ndakizi, giherereye hakurya ya Nyamasheke za Rangira. Murakoze cyane. Ngo biravugwa ko aya makamyo yaturutse mu gihugu cy'u Rwanda yoherejwe, yego, muri iki kirwa nyine aca mu kirwa cya Ijwi ngo gufasha AFC, ndetse yego, ngo bagatera ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza Kongo na warurendo kurwanya M23. Yego, mu by'ukuri noneho mu by'ukuri bihari bigaragara noneho aho ngaho ku kibuga cy'imirwano bizo bimeze gute? Ibyo nzo byagiye bitangazwa kuva na kera, ariko nta ruhande na rumwe rugera rugaragaza ibimenyetso bifatika. Mu bigaragara byo, yego, nk'uko wakomeje ubivuga, hari ibyatangajwe na Minisitiri Bizimana Edouard. Yego, sinzi nimba waba warabimenye. yego, ariko turi hano hakurya tureba
buri mpande zombi tukareba ibivugwa n'ibitangazwa, ariko twebwe turi kuri tele tukamenya uburyo dutangaza ibyo tureba n'amaso yacu. Yego. Eduard we avuga ko AFC 23 hagati aho rero wenda ibyo hari abo twari twabibwiye mu mwanya mu makuru twatambukije, ahubwo ndagira ngo nkubaze kuba kugeza ubu ngubu unyoherereje ifoto unyereka M23 imaze kugera ku biro bya guverineri aho yari yarimukiye muri Uvira, kugeza ubu baharindaga bagiye bwana Safari. nakubwiye ngo ni kibuno mpamaguru benshi, nagutangarije yuko bamwe bari kugenda bahunga bagana i Burundi. Yego. Abandi bari kujya mu ntara ya Tanganyika. Intara ya Tanganyika n'ubundi ihana imbibi nino ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yego. ubwo bari muri za Karemi nyine ni kibuno mpamaguru, bamwe bari guhungira i Bujumbura, abandi bari kujya muri uno mujyi wa Karemi ukomeye ukungaye ku bucuruzi ndetse no ku bigendanye n'ibyo abantu benshi bakunze gukunda bitewe n'uko ngo harashyuha cyane. Za Karemi ni mu ntara ya Tanganyika, ni umujyi ukomeye cyane wo mu ntara ya Tanganyika. Yego. ubu magingo aya abasirikare b'ab'i Burundi bo bakomeje kugenda bambuka bahungana n'abaturage bisubirira iwabo. Nta bafashwe matekwa? Ntabwo babura, ariko ni bake muri bakeya nk'uko nageze gutangariza. Hari benshi bagenda bafatwa, ariko abenshi nabo bagenda bahunga. Okay, yego. naho ingabo ry'ihuriro rya Fardc harimo abawazarendo ndetse n'igisirikare cya Fardc nyirizina. Yego. bo bari guhungira muri Karemi, ni mu mujyi wa Tanganyika. Ese ubwo buryo bahungamo n'abakomandazi bari guhunga cyabo bamaze kugenda mbere? bo bari kugenda bahunga rwose n'ibisanzwe, b'abasirikare ndetse n'abasirikare muri rusange. Naho kubirebana na ramforo, haba hari indi ramforo Burundi bwohereje wenda kugira ngo baze kuba bafasha bagenzi babo bakomeraniwe n'urugamba? Reka ahubwo Yego. ababajijwe neza ndetse bakomeje kugenda bibaza ko Burundi Yego. buzarebera uburyo ki bakwinjira muri uno mujyi wa Uvira ndetse bakaba bahatera. Yego. bikomeje kugaragara yuko bo bakomeje kugenda gutegurira hanze. Ntabwo twari twamenye nimba kuko izi ngabo z'u Burundi zaba zishaka gutera Uvira. Yego. ibintu byose biri kugenda biza. Yego. biri gukomeza kugenda bihungabanya umutekano w'abarundi bitewe n'uko hari ibisasu bituruka mu Burundi, hagira bamwe basubizayo mu bice by'Uburundi, ugasanga bikuruye umutekano mu baturage ndetse bigahita bihagarara mu buryo bushoboka byose. Hari amakuru agenda acaracara ndetse n'abakomeza kugenda abatangaza bitewe n'uko urugamba rukomeye kandi ari urw'intwarane. Yego. turashaka guca urujijo kuri bamwe bakomeje kugenda batangaza yuko M23 yaba iri gutera ibisasu mu gihugu cy'u Burundi. Nta biri kubaho? biri kugenda bibaho, ariko biturutse ku ngabo z'u Burundi ziri kugenda zishotora gake. Yego. bikabaho gakeya cyane, kuko nimba abarundi bateye nk'ibisasu bikava ku ngabo za AFC zitoroshye cyane, zikomeje kugenda zishakisha umutekano muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. nabo barahita bakora buryo ki nka wa mutwe uri mu majyepfo ya Uvira witwa Twirwaneho. Yego. ubwo rero baraba bakora nk'umunsi duteza bwo kuba bagaragaza ko bahari, kandi isaha n'isaha havumbuka ikintu gikomeye ndetse bikaba binagoranye cyane ko M23 iramutse yinjiye mu mirwano n'igihugu cy'u Burundi byaba ari intambara kuko ikomeye cyane yitezwe, kandi bikomeje kugaragara ko ishobora no kuba bitewe n'ubwitonzi bukeya
bw'ihuriro rya Fardc kuko hari aba-Fardc bamwe bahungiye muri Karemi urumva ni mu gihugu cyabo ariko hari na bamwe bari mu Bujumbura yego bashobora guteza akaduruvayi bigatera ikibazo gikomeye cyane ndetse bigatesha umutwe cyane izi ngabo z'Uburundi zakomye gutekereza ko mu bigaragara abatizeye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo zabo za Fardc yego aho guhunga abasirikare ba Fardc bahungira i Bujumbura baramburwa intwaro bakagenda nta ntwaro bafite bakazita bakagenda abagishyigira ingabo z'Uburundi bari gucunga umutekano ku mipaka yabo urumva ko nyine mu bigaragara yego byaramenyekanye ko iri huriro rya Fardc ritizewe ndetse n'igisirikare cy'u Burundi yego ni ibintu bikomeje kugaragara ko yuko hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ihuriro rya Fardc nta n'umwe wizewe muri bo yego urumva ko nyine mu bigaragara bishobora gukomera cyane kuko n'ubwo hari abambuka yego abava mu murongo njyarugamba y'urugamba yego twirenganije ko hari abasirikare bari bamenyeza Bujumbura ndetse no mu zindi mpande zitandukanye bari baragezeho ryari bari bageze n'ubundi mu ntangiriro z'uru rugamba ku itariki ya mbere kwa 12 yego bishobora yuko aba basirikare bamenye badashaka kwihanganira kubona ibyo M23 turi gukoza muri iki gisagara yego bikaba byatumye koko babagabaho ibitero bakoresheje indege za drone ndetse n'amakompura yego bigaragara yuko buri ruhande urwo ari rwo rwose rufite intwaro zishoboye nyinshi kandi zihagije zirahagije haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'izi ngabo zagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego naho kugeza ubu ku bijyanye wenda n'ubutabazi byo bihagaze gute kuko Loni yasohoye raporo igaragaza ko abantu barenga 70 botajyari bamaze kuva muri ubu buzima biturutse ku mirwano yabaye ubutabazi bwo buri gutangwa mu buryo bwana Safari ku butabazi nta butabazi buhambaye uretse uwakwishyira hariya agahagarara akemeza yego kubera aka kadurubayi gakomeye sinakibyo no hari n'ibisasu byarashwe i Burundi byarashwe ryari byarasiwe he byarashwe uyu munsi nyuma yo gufata uno mujyi wa Uvira byarashwe n'uruhe ruhande birumvikana ko abenshi bari kuvuga ko bishobora kuba byarashwe biturutse muri Kongo ntiwamenya ngo byarashwe na M23 kuko aka gace karimo ingabo abawazarendo abafatanyabikorwa ba Fardc ihuriro rya Fardc muri rusange ntiwamenya aho byagize kugeza amagingo ya ntabwo wamenya ngo ryarashwe na M23 cyangwa ryarashwe n'abarundi bagenzi b'abarundi bashaka kugaragaza ko M23 yaba ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi yego ibi rero bikaba bivugwa ko byaturutse muri Kongo ibi bisasu byarashwe mu Burundi yego ndetse bakaba bashinja ko Uburundi bashinja M23 kurasa ku Burundi igamije iki yaba nyine ishaka kurasa yo ikoresheje ubutaka bwayo yego ndetse bikaba bigaragara ko abarundi bashinja ko M23 yaba iri kurasa ibi bice bitewe n'ibice bigiye bitandukanye bigenzura izi nyeshyamba za M23 zimaze kugenda zigarura ibice bitandukanye bakavuga ko ibi bisasu byagiye bituruka mu gace ka Kamanyora mu gihe magingo ubu turi mu mujyi wa Uvira yego bwana Safari reka dusoreza ubwo ukomeze ugere no mu bice byo ku mupaka naho mu mwanya ku mugoroba uze kutubwira biraba biri kugenda bihabera ndetse na situation irabihari ngenda habaye ndi kuri tere ntugire ikibazo rwose bwana
Yego banywanyi namwe mudateba kubana natwe ngareka dusoreze tubashimire cyane wo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone tubashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano politique ubanyira makungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Saravista.